Biz sizlerde hazır ötüp жатқан Kırgızdın көkbörüsü, azırkı tilmeyen aytkanda ulak oyunu menen tanıştırıp ketsek. Ош областının Алай районунун Корул айылында Капчыгай деген жерибизде авалтан аталарыбыз улак чапкан Капчыгай өрөөнүнүн жакында коюлган Абдибайит атындагы ат майданында улак болуп жатат. Бул улакты 1979 жылы туулган балдар тегеретип, мына кыштын чилдесинде айлантып улак чаап келе жатышат. Ошол улактын кезегин ошол Мики деп коебуз. 79-жылкылар өткөрүп жатат. Өзүңүздөргө белгилүү. Аттын жакшылары, эрдин азаматтары чаап, буу чыгып, Капчыгай көркүнө келип жатат. Быйылкы жылы мына аш той элде көп болгондуктан көпчүлүк аттардын нойганына байланыштуу, көпчүлүк аттар көп улактарга күнү кече чабылып, туш тарапта улак көп болгондуктан чабандестер аз келди, бирок аз келгени менен бүт жан-жанына өз-өзүнө тартып улак чаап атышат. Ошол койгон сорундарын азаматы аттын жакшысы таштап, сорундары курлук болсун. Ошол мээнет кылгандар сорун ала берсин демекпиз. Болду. Анан да. Ат берип туруп. Sizlerge şu ulak menen bir sere jakımdan көрсөтүп беребиz. Şaka gideyin ha. Kalkma oyunlarıyla kalkma. Yana kaynağı atar. Ya Umar! Gel kaymalar kuatla oyunlarıyla. Buradan gelgen gel kaymalar kuatla. Kızıl sudan gelgen Şerif Baydımıraz kuatla oyunlarıyla kuatla. Bizde. Koyeni forma giygen Şerif Baydımıraz kuat kalkmışından gelgen. Sindirek. Kuat beke koyup belgile kuat beke. Kuat balmonga. Kızılsı cindirek. Hala.
Kuşlardım bir olası kuvvetli oyunlarıyla kuvvetli. 1 minut oyunlarıyla Şerif Bayım olası kuvvetli. Kuşlardım bir olası Kızılsu'dan gelgen Cindibek'ten 1 minut. Kuvvetli der boy. Aldı kuvvet. Kimde yetti ulan? Kimde yetti? Kuvvet da Şerif Bayım olan kuvvet da gitti. Kuvvet kuşlardım bir olası Kızılsu Cindibek'ten. Kaç aldı aşağıya. Alman bana gelen Şerif Bayım olan kuvveti. Kızılsu'dan geldi. Kuşlardım yani bir olası. Cindibek. Karataş. Alman bana gelen. Yumurta sen. Hıdı.
Çıkmayız mı?